khovel mun sang sanga Christian te ti du da na atheng renga kan unau te torna hi soisian rual anilovani avoina kan ngai thak tur hi mei che pakhat mani du than na nge ya mun him lama kala mangai na awanga mun hlau om pana kirle chumi awanga torna rap thak tak tong tu chanchin ani aming chu Laleh Saati ani kumsomli le parukmi Laleh Saati hian Iran ram chuasanin Malaysia hun enga mochena oma aral tlang Asylum seeker ni in nun bultan thattumin beise na sang taknen Malaysia apanani he mona hian a beise lo takin anun thak dang lam vek tu thil atonga chu Isu Krista ani Malaysia rama aum lai hian Laleh chuan lal Isua atonga Christiana ain petani atan chuan hei hi thil thar nun thar le hlimna na satak ani a hlimna chu a thup theilova baptisma a chan lai thlalak te le koshana a in manglai te chu hoisen takin social media a bikin Instagram lama te a pholang thina khati hun lai khan chung a thlalak te chu nakin loka ama man tir tu le shremna pe tu tur evidence alani don ti a shelok bik haulo ani Malaysia chuan kum engama zata om nu in Laleh chuan harsatna atok chana aral tlam din mun asylum claim adil na chu a beisi angina kalchak lova a kho harna azual tial boxi a bikin a thinlung lua khatlak tu chu Iran rama anu le pa tarchak lo tak to akal san tak tikha anni kanu le pa ten min mamo a antar to si heta zalen na nei ma ila ka mangai te kianga omlo chu thil she om berani ati Christian ani to a Iran rama kirle chu thil hlau takani ti ashia Iran sarkar dana chuan Islam sa kho kalsana Christiana inle hi phatsanna apostasy ani a shremna natak a thei ani ma se Laleh tan chuan mangai na achak zoka kumsang ni som pasari khan hoisen takin thutluk na asiam ta ani Irana apian le murna rama chuan akir le ta ani teran khopui athena anu le patenena anin mu le me chuan anhlim le a ma se chu anhlim na chu hlau thom nei na zui na la anrin ange in Iran intelligence sarkar en thatu te chuan anlo chi greng to alone Iran athen nu lo katangin sarkar en thatu te chuan avoi tam tak thuzo fia turin an ko thina Malaysia enge iti tunge ibiak engsa khuange von ti te chu a chana peturin an nor fova kumsang ni som pasari atanga sang ni som ni le pali inkar zongkha Laleh tan chuan zalen mingpusi thirlen chunga ang mai ani sarkar mit afuk renga wangin engtika nge an ron manang ti chu amut mun thlenga angai tu thin anita kumsari chung zet chu hlau thong rengin ahun amang to a ma se kumsang ni som ni pali February tha alo thlen me chuan Laleh chuan thil poilu tuk athleng don ani ti a shelok bi kherlowang ni som pathum February sang ni som ni le pali ani a teran khopui dai fem Ekbaton town anti muna apa ina Laleh chu a oma apa tarto tak en kolin chung konun pa ngai tak man tumin a beive mek ane ma se heminia hi chuan boruak adanglam tatlat mai intelligence agent sarkar en thlatur wal te chu an ron thleng chok chil ngala in chunga aron lu chilin Laleh chu man anita apa tarchak lo takin afanu an hruai lai chanpui theina nei mialova athlir liam tur chu mitha a chama anavong theiani khoya nge an hruaya police station pa ngai mai anilo Iran rama lungin rap thak le ming cheber tur chua har ber mai
Evin Prison an pan puya chu mai po alanilo Evin lungin chunga po amun hlau lai bik ward number 209 an khung ngal ani he ward 209 hi asatli alo le a hei hi zel warden te thuna ina mun anilova Iran Ministry of Intelligence ho kuta ani heta hian mi hlau berte sarkar do dal tu le National Security ti der thong tu a an pu te chau an da thin ani chuta chuan Laleh chu kar thum chung zet pon lammi be pop theilovin an hrang solitary confinement ta a indop na rap thak tak ama chon tran ta ani en thatu te chuan Laleh chu dokan ma a an thu tira fin fiana an ron phor chuak ta teu mai chung fin fiana te chu silai emo bom emo anilo Laleh in Malaysia rama nuam ati em arin na zalen taka alam tir na thlalak le video te kha anni computer screen a le paper a te chuan a thlalak te chu an ron tar lang ta chuaya hei hinang ma ini Malaysia khan Christiana in pe in baptisma ichanga nilom ni ti in an zota a social media a alo post thin ko shana hlim taka ain mang lai te tuya cheng lai te chu sual lian tak tual thana ang maya poi ni in an ron chop chu sakta ani Laleh chuan sarkar en thatu te nena chuan ka sa khuwa ka thak mai ani a tu poima ka soi hlei nem ti in soifia tumma se an ngai thak sak du lo ani an thu boi siam sak chu arap thak le Zionist Christian Paul te nena in zom na nei ram himna National Security ti der thong tu ti ani Iran sarkar hian Christian na hi sa khosatli ang nilovin Israel te nena tang hova Iran ram ti chiat na tur man ru anga an ngai tlata chu wangin Laleh in Malaysia a ko ran abel te kha mel mapol anga chu sakin Laleh chu sarkar do tu political criminal anga chua an tumta ani kar thum chung cholova an dop nuwa Evin lungina meiche omna uat pa nga ya an son luta a ma se hei mai hi alanilo rorel na diklo ma chon turin ain buat sai angai chau zok ani March ni som paruk sang ni som ni le pali alo thenga Laleh Saati chu Evin lungin atanga hruai chuakin teran khopui chunga court hlau omber teran revolutionary court panpui ani a he court hi misual pa ngai rorel sakna mun anilova sarkar do tu le ramphat sam tu te chung thu rel na mun bik ani athu boi ngai tu tur hian judge satlia athulova branch somni paruka thu judge mingthang le nun rong iman afshari ma a adinga he judge hi Iran rama Christian tetan mel malian ani a Christian le sa khodang zui tu sarkar du zong ni lo te hremna na tak pe konga mingchiat lo ber pol ani ko chung bo ruak chu aritin beisena atlem le judge afshari chuan Laleh I chanchin chu ai ena mak ati deu ni turani zona mak tak mai zota Iran pona ramdanga idu tokin I khosa a hetiang thil hi iti to a eng wanga ron kir le nge ini Iron kir chuan thu boi siam sak ini don ti I hereng on si a eng wanga ron in barlut le nge ini ti in azotani judge tan chuan hriat thiam a harani tuin nge zalen na kalsana lungin tan le hremna tok tura mani du thanna a atana ram hlo om zok pan le du angni ma se Laleh tan chuan chan al sam hle a chan na chu mangai na ani anu le pa te a mangai na le pathian arin na chuan huaisen na a pe a chu huaisen na chu judge nun rong tak meu po in mak ati ani kota ain lan atanga niriat chau liam nu March ni som ni le pali sang ni le som ni le pali khan rorel thutluk na chu puan ani ta a Iran sarkar rorel na chaklo zia kan hriat thin dan chuan thu boi pakhat chin felnan hian thatam tak
achang chuan kum hial adu thin ma se Laleh I chung thua ero chuan thil akal chakin a ulsam lutuk tlat ani Judge Iman Afsari chuan thutluk na asiam ta a pakhatna chuan kumni lungin tang Zionist Christian poltene na inzom na nei le ram him na tider thong tu ti thu buai mangen kumni chung Evin lungina atangang patni na kumni travel ban lungin atanga achua nuwa po kumni chung chu Iran ram achua san phal anilo wang ti ane hei hi Laleh itam chuan thudeng khong tak ane kumsomli le paruk ani to a anu le pate antar to a lungin chunga kumni a man don ba ka achua nuwa po zalen takin om thei don lo ti na ane he thutluk na rang le na tak hian Iran rama Christian te chau ni lovin khovel mundanga Iran ral tlan asylum seeker te abar khai le Mansur Burji Article 18 Director chuan he thil thleng hi mak ati thu asoi chuak hiala Laleh I thu buai kal chak dan hi amakani hei hian thil pakhat atilang chiang hle aral tlana ramdanga om asylum seeker ten ramdanga an om laya Christian rongbol na an in man na chu Iran rama an kirle huna po sorkarin evidence atan mangin kota an khingle theyani ati hei hi khovel mun rang ranga immigration authority te tan warning lian tak ani bok Christian dik tak te ral tlan dil na asylum claim nol sak an ni a an rama an thon kir ani chuan Laleh I ton ang tho hi an tok don ani ti achiang ta hle ani Laleh chuan Evin lungin thim taka beise na beidon thak takara hun amang tran ta a ti chuan a harsat na chu ain tran don chau ani Laleh chu thani vel lungina tang to a mei sangni somni le pali lo thlen chuan anu tarchak lo tak chuan afanu tlo turin Evin lungin kongkhar aron kik ve ta lungina tang te tlo hi thil olsam ani lova phalna laka har em thina ne anu in afanu mel a han muchi chu a thinlung anavong vong mai Malaysia atanga hlim takaron ho nula hlim thei takha amuto lova lungin chung hre om na le sarkar en thatu ten akha to ka an vo thin na chuan Laleh I ril ru mental health chu nasatakin angong to a adoldangin aril ru aha hlua enkol na psychological help amamo ngoi ti amela alang chuak ane anu chuan ti theidang anei lo afanu din munder thok tak chu mu in beidong takin Judge Iman Afsari nena akala nu mangai na chuan za le hlau hre to lo Judge nena chuan kafanu hian atur zo don lovani khongai takin ashrem na hiti tlem sakram te ti in angena ma se Judge Afsari chan na chu a vote right mai appeal in thelu to kha chumi result chu lo nga karo u ti thei ka nei lo ti in achang muka beisi na tlem te nen anu chu a ho angai ta ane Laleh I chanchin hi Iran ram chunga atham ral mai lo khovel mun ranga human rights pol tele Christian te chuan a chanchin hi an lo hedar ta a news le social media te Laleh I chanchin hi adar na sahle ma se hei hi Iran sarkar chuan angai thei haulo an thil ti ruk mi riat lawati an tum chu khovelin an riat chu awangin an thin arim hle a chu an thin rem na chu Laleh I chunga bok atlale ta ane ni puilai sangni somni le pali ani a human rights in Iran in report an siam danin Laleh chu mei chedang te omna general uat atangin an la chuak le thuta mun hlau om le tri bayom uat 209 a Ministry of Intelligence te kuta bok an hrui kirle ane chuta chun tar kar somni le pali chungor takin an dop non le a an thinrim chan ber chu pon lama I chanchin adarna salutuk ti ane tunge I chanchin hi pon lama hril tunge foreign media te hne na hril ti in
an dopa an vo ani lale chawena tuar lo anu tarchak lo takpo chu intelligence te chuan an kova an dop ve taboka officer te chuan anu hnena thu khau takan hrila if anu chanchin hi pon lam media te hnena emo midang hnena in soi chuak le ani chuan if anu hian hremna ato sa ba ka hian thu buai dang ahma chon bel le don ani chu mai ni lovin nang ma ngei po hi thu buai sim sak ini ve ang ti in an vo ani hei hi Iran sarkar tek tik man lar takani lungin tang te chu an chung te mangin an vo thin I trong chua chuan I chung te kan manang ti hi an man rochak ber ani a lalele anu po chu din mun khir taka chuan an ding ta ani ngoi bo pui don se lale chu lungin chunga thi tur anga ngai ani a soi chuak don se hremna thuat ni le anu tan lungin tan a hlo om bok si ani hetiang boruak ipik takara hian lale chuan thutluk na siam angai ta a sarkar du anga in puan na lem siam nge arin na le thudik chu avong nung zel don ti chu hunakal zela October sang ni somni le pali alo thenga Laleh Saati chuan lungina thariat chung hun amangta Iran dan na chuan lungin tang ten an hrem na hun chung mun thuma thena mun khat an man zo to chuan parole dil theina dana oma Laleh po chu danang chuan chuak thei din muna ading to ane lungin thim le hreom takatanga chua anu le pa kianga om le chak na chuan athin lung aluat ne hle ane ma se Iran sarkar hian athonin tuma an chua ngai lo intelligence officer te chu Laleh nena an lo kala thil pakhat an ron phuta I chuak theyang ma se thil pakhat chi akan phut video camera ma a hian thu I soyanga yang an ti a sarkar chun Laleh chu dot soi turin an du ane camera ma a chuan heti hian a soyangai kachung chang pon lama an soi zong zong hi dot vekani ti te sarkarin min ti du da lova thil sual ka ti wang liu liawaman kani ti le Christian kani wang nilovin Ramdan ka bo chiat wanga man kani ti te anne hei hi Iran sarkarin Christian te an man changa anti fotrin forced confession ti luina manga in puantir chu ane chu video chu recordin national TV ate chua antuma chu tiang chon sarkar ming chiat na chu hlia khu antum thin ane Laleh tan chuan achiang ke kok hle du than tur patni ane pakhatna chuan dot asoyanga a video chu TV a chua ani anga a minga chevekang ma se lung in atangina chua kanga anu le pa te a mutheyang patni na chuan thudik atran tlatanga dot soi adu lo wangin lung ina atang chun zoma mihring ril ru chuan chua athang nge yang ma se Laleh chuan arin na le thudik chu zalen na a in athang zo tlat ane sarkar mi te hna chuan fia takin ai katilawang dot ka soi lawanga ka thil ti lo pui ti anin ka om hek lawang ti in achang ta ane achana wang chuan sarkar mi te an thin rim hle a human rights in Iran in a report danin Laleh in dot a soidu tat lo wang le a chanchin report tu te a soi sel du lo wangin a parole dil na chu an nol sak tamak ane October tha chu beidon na tha lo ni ta dan ang takin chuak thei reng ani lain thudik atran tlatawangin lungin thim chu athang ta zoka anu le patene nanin mu theina hun tha aliam ta ane hei hi Laleh hui sen na chu ane thina aya rin na thang tu Pastor Yusef nadar khani te ang bok khan Laleh po in zalen na ayin thudik athang ta ma se he athutluk na hian ataksa ngong na satak anei zui ane lungin chunga thatam takatang to a aril rulam arhisel lo ba ka ataksa po achak lo tel tela
April sang ni le som ni panga alo thlen chuan avan duina dangin atlang buak le ta nikhat chu Evin lungin kot zola an chua lain Laleh chu van duai thak takin atlu suala he che chualna hian akut veilam aso na hle a azung tang pahni atina ani ana chu azual zela avunga ru thlia kemo ru pel emo a ang hle dan pa ngai a chuan lungin tang po ni se hliam na tak tuar an ni chuan damdo in pan puya enkol na mu mal pek turani Iran rama chuan medical furlough damlo na awanga chua zalen lailok hi a ve reng ani ma se Laleh Saati chunga chuan khongai na lan tir ani lo zel thu nei tu te chuan damdo in pan pui chu soilo doctor thiam bik mu po an phal sak lova ana tur chu chung rila arum tloka damdoi mumal ei tur po a lo ane Evin lung ina hian damlo enkol du lo hi shremna man ro pakhatatan an mang fo thin renga mina khajavi kumsom ruk chuang mi po kenale bai chungin an khung to a tuna Laleh po kutna chungin an da le ta ani hei hi an ti chan chu chiang takani an ril ru ti chiat sak an tum wang ani isua i phatsan lo chuan ina tuar kha kan ngai sak dom lo che ti in tongka in soi lo ma se an che dana alang chiang hle a Laleh i kutna chu azual zela enkol lova a oma wangin adam thei mai lova ani tin nuna harsatna asiam bel zel ane pon lama anu alo mang em boka afanu in hliam na takatuara enkol na adong lo ti a hriat chuan anuril ru anangoi ngoyani sarkar office sang akal kuala kafanu so damdo in atal son chuak ram ro akut so enkol angayani ti in angen loma ma se angen na zong chu voi khat mai ni lo voi tam tak nol ane judge tele zel thu nei tu te chuan an beng an chungong tlata Laleh le anu tan chuan beidon na ba mu tur a omlo pathian chau lo chu au tur an nei talo ane April tha aliama May tha alo thlen chuan Laleh din mun chu ader thong tak zet to a ril ru lama ni se sarkarin dot soi tura an norna a dole ta wanga pressure ator zauzai te tin tak salama akutna enkol lo le lungin chung boruak uap chur mai te chu tor har tak ane tharau lama ero alading het tlat thung ane ma se pathianin remruat na dang ane ani nge yang me thatop lama thilmak aron thleng ta thatam takshe omtin reng tuara a nu in me ni som thum pakhat sang ni som ni panga alo thlenga Laleh Saati chu Evin lung in atangin chua zalen release anita ani hei hi chanchin lom om tak ani anu le pa tarto tak te phei chu loma wangin an mitui atatak meu ani ma se he zalen na hi zalen na fam kim anilo sarkar chuan conditional release anti a thutiam neya chua anni Laleh chu lungin atanga achua rualin thupe khau tak hril ngal ani a condition pakhat na chu media ma a engma isoi turani lo aram pona mi tutenen ma inbiak po phal ani lo I chanchin hi khovel khriata ipuang zar le ani vai chuan lungina ikir le ngalang ti ani a hei hi sarkarin Laleh ika a hupna ani achuana chan bulpui berpo atorna chanchin hi khovelin an riat zel an hlawang ani a chu wangin ngoi makro ti hi achua man ani condition pahnina chuan zin chua phallo travel ban ani a kotina tira arel ang khan lungin atanga achua ni atanga kumni chung travel ban chu ain tran ngala chu chun kum sang ni som ni le pasari me tha thleng a ong Laleh hian Iran ram achua san theidon lovani passport anei theilova
airport upon thelo bok a in ngei chu atan lung in lian tak alo ni ta ani a chua ma chi a kar engemaw za chung khan Laleh hi general uata omtir ani lova tanin hun hlau omlai ber wat 209 Ministry of Intelligence thunei na hmuna khan da char alo ni a chuta ahun man hnung te chuan anuna ngong poi tak ane report in a tarlan danin Laleh hi lungin atanga aron chua hian psychologically unstable rilrulam buai ngai tu na chiang lo ani to ani lungin chunga khan engtiang che in nge anti a engtiang che in nge an soi sak kan hrelo ma se wat 209 atanga mi pa ngai takalut mi a deu tho a aron chuak ta hian sarkar en thatu ten eng ang takarap thakin nge an soi sakti atilang chiang hle ani tuna chun Laleh chu apa ina ek batan tauna a omle to a anu le pate kianga omma se a hliam ero adam lo ani aril ru hliam le atak sa hliam te chu damdoi ina en kolfat ngai ani a anu le pate tan chuan anu fanuron ho chu lom omviau ma se a mel doldang le ami zia danglam ta vek te chuan an thin lung atina ngoya manga ina awanga Malaysia atangaron kir ni ma se chu manga ina chu hriam hreya mangin sarkar nun rong tak chuan an fanu nun chu ati chiat sak vek si ani Laleh Saati chanchin hi mi malvan duina satlia ani lova hei hi Iran sarkarin khovel mun ranga Iran ral tlan te hnena warning apek na ani mitam takin ramdanga ka om to a ka zalen to a kaduang angin sa khot hil ka ti thei to ani ti in an ngai thin ma se Laleh I chanchin hian thil pakhat a soi fia hle Iran sarkar mit hian a thlir zui renga ramri a khamlo ani ti hi Malaysia rama Laleh I baptisma changlai thlalak te kaushana a in manglai video te kha kumsari nuwa Iran kota evidence satan man ani a hei hiana entir chu Iran sarkar en thatu te hi rampon thlengin an che a social media hi uluk takin an vil rengani ti hi ani article 18 director Mansur Borzi chuan hei hi a VM ema ti hiana sui chuaka Laleh I thu buai hian chiang takin atar langa aral tlante ramdanga an omlaya an Christian rongbol na hi an ram an led le huna thu buai siam nan evidence satan man ani theyani ati hei hi khovel ram sang Europe US le Asia rama immigration officer te tana thil poimo tak ani Christian te aral tlan dil na an nola an rama an thon kir chuan thina ko tlanga an nam liam ti na ani Laleh hi avan nei ani zok aladam chuak rama mitam tak chu an chin hriat lovin an bo zui mak thin ani tunlai Iran sarkar hian man ro thar an mangtang kai hle a mana chuan an mitang te an soi saluma an khai hlum thin tuna chuan chu ai rap thak zok chu an mangto mitang chu adam chunga tan aril ru an ti chiat sak vek thin ani Laleh hi khai hlum ani lo ma se wat 209 na thatam tak an khunga en kolna dong lovin an siama atopa ril ru buai ani nuwa an chua zalen chawani hei hi an ti chan chu Laleh I chu a chua nuwa po a normal thei to lovang tin midang ta na entirna example ani ang en ro u Laleh hi sarkar do veya a chan chu hetiang hi ani tak hi ti in midang vaunan an mang ane tuna chuan Laleh chu lungin pon lama omma se aril ru ero lungin chunga alatang renga aka hupsak ani a ake phuar ani bok hei hi zalen na dik ani lo ani Christian te chuan Mariam Rastam porle
marje amire zade te chan chin kha kan khelar hle a kumsang ni pakwa vel khan evin lungin rap thak taka hian an lo tang to ani lalpa ming an lo choi nung to ani kha anni kha chu wa nei thak takin an chuaka le khabu te ziakin khovel riata an torna an puang zar thei ani kumsom panga aliam nuwa Laleh Saati po chu lung in evin tan ina ngei chuan chu bang cha takara chuan alut ve a thil pakhat chiang tak chu evin lung in hi aladang lam lo athim ngai nala thim renga anun ron ngai in alanun rong renga ni ti hi danglam na ero a om Maria mi te hun lai khan tak sa soi sak an tuara tun lai lale ite huna ero chuan ril rulam in hremna ril rulam soi sak na le digital persecution technology mga in hremna an ur to zok ani lale chu taksa chau ni lovin atharau le aril ru hisel na ti chiat sak vek tuminan beya damdoi pelovin nanda a anu mga vau na te camera ma a dot sei tura nor na te hi tunlai man ro thar te chu anne lale I chanchin laimu chu hei hi ane October sang ni somni le pali khan sarkarin chance an pe a dot soila camera ma a ithilti hi sualani ti pomla kan chu angche anti a hei hi thlem na lian tak ane tunge lungin chunga om reng duang tunge anu le pa tar to te mulofa thi duang mihring chakna chuan ole ka soi mayang atinge yang ma se la le chuan ai ati hei hi ne na ro pui ber chu ane lungin atanga chu hi ne na ani lova thodik tana din tlat na hi ne na chu ane la le chuan zalen na ain Isu Krista le thodik athang zoka sarkar chuan atak sa chu an hren sak theya aril rupo anti buai the ma se athara vero an hne ngai lova tuna hian lale chu lungin pon lama a om to a ma se aka hupsak ani awangin engma asoi chuak theilo Maria mite ang khan le khabu asiak theilova interview ama chon thei heklo ma se angoina hian thutam tak asoi mek zok ani akutna in kollo te amel doldang tak tele a chanchin hi khovelin alo hrerukiau mai si a atorna zozai te hian Iran sarkar nun ron ziale pathian fa te tur chel zia a pho chuak mek ane ama lale ber atong chu theilo awangin keini khovel mundanga Christian om te hian a ai kan o theya a ai o akan au chu pui hi kan ti mak mo ane tuna hian kumsang ni som ni le paruk February tha kan lo chuang kai ta a Laleh Saati chu apa ina a ommeka mei ni som thum pakhat sang ni som ni le panga a chua ani atang khan tha enga moza ta liam to ma se tha enga moza chung hian eng thom ma anei theilo aka an hup saka arampon bia kan phal lova hei hi chiang Iran sarkar hian achan chin hi khovelin theingil se andu ane are vanga nga tu manan khezui lovang ti in an ngai ane ma se keini mizo Christian tele khovel mun tinaring tu te hian kan theingil tur anilo are vong lai tak hian trong trai na in kan pui angai ani Laleh Saati tan eng tiang in nge kan trong trai ang pakhatna chuan aril ru le tharau dam na turin uat 209 na ator na khan aril ru a khoi chena sa hle a psychological unstable ani na atanga alodam chuale theinan le lalpa thamon na in athin lung ati dam saknan te tin panina chuan atak sa hliam akut zungtang hliam kha enkol na mu mal adong lova lalpana kut hliam te chu ati dam sak turin kan dil pui theya tin pathumna chuan anu le pa te tan anfanu chanchina wangin sarkar vau an to ka renga antar to si a thamuang taka hun an man theinan le him taka anom theinan te
tin palina chuan sorkarin aka hup sak ma sela athin lunga isua mei cher a chit to chu ami lo na turin kan tong trai pui thei bok ani Iran sarkar chuan Laleh Saati chanchin hi thubo vektum ma se a hlo cham ani a chanchin hi India ram kil khor Mizoram thlengin kan lo hreve ta a torna hi a thlon lovani ti chiang takin alang ani a hmuya chi pa a tong chuak theilo ma se angoina hian thutam tak asoya a torna hian ring tutam tak te thinlung a chok thowa Evin lungin bang cha tak te khan a taksa chu dang thei ma se a rin na ero an dang theilo meiche huai sen Laleh Saati I torna hi a thlon don lo lalpan om puizel chero se he video hi I hlok pui ngei kan be se ya midang ten Laleh Saati chanchin an lo riat ve the na turin he video hi lo share la tin kan channel hi I lo la subscribe lo ani chuan khongai takin min lo subscribe sak ve ta che lalpan malsom chero se